reka nongere mbaye ikaze kuri ya YouTube channel yanyu ya Rock Entertainment. Yamaze noneho ibi bintu maze kubona ko turi muri ya minsi yanyu y'imperuka bavuga ati ibihugu bizabiri gutera ibindi. Ku munsi w'ejo twari turi kuvuga ku ntambara zabaye, ibihugu biri kurasa ibindi. None uyu munsi wa none nta nubwo ari byo tugarutse nubwo nabyo bikiri kurasana. Ahubwo uyu munsi wa none igihugu cya Pakistan cyabyutse kirasa mu gihugu cya Iran kimeze nk'ikiri kwihorera. Kihoreraga iki rero? Ibi ni byabaye ku tariki 16 ubwo ari igihugu cya Iran niho byatangiye. Uyu munsi wa none Pakistan ni igihugu gikomeye cyane, gifite igisirikare gikomeye cyane. Igihugu cya Pakistan cyabyutse kirasa muri Iran. Impamvu Pakistan irashe muri Iran yari yarashe Pakistan ku itariki 16. Hari hashize iminsi ibiri Iran irashe muri Pakistan. Pakistan yari imeze nk'iri kwihorera. Reka tubiheraho byatangiriye. Ku itariki 16 igihugu cya Iran cyabyutse kirasa muri Pakistan. Ni ibihugu byombi bihana imbibi bifatanye gutya. Iran na Pakistan ni ibihugu byegeranye. Ibi nanone bibaye nyuma yuko Iran yari imaze iminsi irashe muri Iraq, irasa muri Syria, iharasa nyine ivuga ati turi kurasa imitwe y'iterabwoba isa nk'ibangamiye igihugu cyacu cya Iran. Nyuma yuko rero Iran irashe muri ibyo bihugu ikarasa muri Iraq, Syria, byabaye ngombwa ko noneho irasa n'ibirindiro byitwa ngo ni iby'inyeshyamba zirwanya Iran biri muri Pakistan. Ni byabaye baharashe. Ibyo byatumye leta ya Pakistan ibyuka yiyama itanga itangazo ivuga ati ibi bintu byakozwe na Iran ni amarorerwa. Kuba Iran yabyutse ikinjira mu gihugu cyacu ikarasa nta burenganzira. Kandi Pakistan ni igihugu gikomeye cyane. Ubundi bavuga ko Pakistan ku rutonde uyu mwaka turimo, Pakistan nicyo gihugu cya 9 ku isi ku rutonde, gifite igisirikare gikomeye, gifite intwaro zihambaye, gifite ibikoresho bihambaye, ndetse gifite n'abasirikare bahambaye. Ni igihugu cya 9 ku isi gifite igisirikare gikomeye. Ndetse Pakistan ni igihugu kibitse intwaro za kirimbuzi kandi bizwi. Pakistan rero yabivuze iki nyuma y'uko ku itariki 16 yari ubu duhereye ku itariki 16 kugira ngo tugere uyu munsi, kuko Pakistan niyo yamaze kwihorera. Ku itariki 16 niho tukiri ubwo Pakistan yari kuvuga ibyayibayeho kuba Iran yashikarasa mu gihugu cyayo. Icyo gihe ku itariki 16 Iran yari yabyutse ivuga ngo twebwe kuba twarashe muri Pakistan, twarashe agace kari muri Pakistan kegereye Iran gacumbikiye inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Iran. Izo nyeshyamba bazita n'umutwe nyine we twakwita ngo w'inyeshyamba cyangwa se wabatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Iran witwa Jaish al-Adil. Iran yabyutse ivuga ati twebwe twarashe umutwe witwa Jaish al-Adil ahantu wari ucumbitse muri Pakistan, niho twarashe gusa Pakistan ikavuga ati aho barashe hapfuye abana bagera muri 2, nta bandi bantu bapfuye. Ibi kandi bikaba bibaye aho ibi bihugu byombi byasaga nkaho bifitanye umubano usa nkaho ari mwiza, ariko nanone bibanye mu rwikekwe, kuko ubu tuvugana igisirikare kirwanira mu mazi cya Pakistan n'icya Iran byari biri kwitoreza hamwe mu rwose mu bigobe bya Perisi, ubona ko nta kibazo gihari ku buryo ibi byose bari no kubiganira. Gusa nanone ku itariki 16 igihugu cya Iran cyabyutse kirasa ibisasu byinshi cyane muri Pakistan mu ntara yitwa Balochistan. Ni intara n'ubundi ihuza Iran ihuza na Pakistan, ni intara nyine bihuza. Icyo gihe Iran yo yatangaje ko twebwe twarashe ibirindiro by'umutwe w'inyeshyamba witwa Jaish al-Adil utavuga rumwe na Iran, ndetse n'umutwe Iran ifata nk'ari umutwe w'ibyihebe cyangwa se umutwe ushinzwe guhungabanya umutekano wo muri Iran. N'impamvu Iran yabivuze ati twebwe twarashe muri Pakistan ariko twarashe ku birindiro by'inyeshyamba zihungabanya umutekano wa Iran. Ibi kandi ngo bibaye nanone Iran kuba yarashe muri Pakistan, aha turi ku itariki 16, ni igitero kibaye nyuma y'uko Iran yari imaze iminsi irashe mu majyaruguru ya Iraq ikarasa muri Syria, ndetse ikavuga ko ibi byose biri guterwa n'iri midugara ari mu burasirazuba bwo hagati. Gusa igihugu cya Pakistan uwo munsi ku itariki 16 cyahise gitangaza kiravuga kiti Pakistan yarengereye kuba yakwataka igihugu cyacu gifite ubusugire, ikinjira mu gihugu cyacu, ikinjira mu kirere cyacu nta burenganzira ifite, ikarasa ku butaka bwacu nta burenganzira ifite. Ibyo bintu ntabwo tugomba kubyemera, niko Pakistan yatangaje. Pakistan ifite igisirikare gikomeye cyane, ifite intwaro zihambaye cyane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Pakistan yaratangaje arivugira ati ku itariki 16 ati ibintu byabaye n'ubushotoranyi
ndetse baturashe tutabendereje barashe mu gihugu cyacu. Irani ni gute yinjira mu kirere cyacu ikinjira mu matwari ya Pakistan karasa nta burenganzira yadusabye? Icyo gihe ni ukubangamira cyangwa se ni ukumenyera ubusugire bw'igihugu. Buri gihugu kiba gifite ubusugire bwacyo ku buryo umuntu atemerewe kuza gupfa kukinjiramo ngo arase uko yiboneye, uba warengereye cyane. Ndetse Islamabad cyangwa se mu murwa mukuru wa Pakistan bavuze ko ibi bintu byakozwe na Irani byishe abana babiri b'inzirakarengane ndetse hakomereka abandi bakobwa batatu. Niko byatangajwe na Iran na Pakistan. Pakistan mbega iri kuvuga ati Iran ni gute yataka hagapfa abana b'abakobwa babiri ndetse n'abandi batatu bagakomereka. Ese ibyo nibyo byewe bari guhiga? Ndetse Pakistan yakomeje, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Pakistan yakomeje atangaza ko bibabaje cyane kuba Iran yakwataka Pakistan kandi byari bibanye neza, ndetse bazi n'inzira nyinshi bari bakagombye kunyuzamo ibiganiro, bakaba basaba uburenganzira twenda turasizo nyeshyamba. Bijya bibaho ibihugu bikaba byavuga ati mu gihugu cyanyu hahungiyemo inyeshyamba cyangwa se ari inyeshyamba zijya zibeta zikaza guhungabanya umutekano wacu, muduhe uburenganzira tuze tuzirasa. Ibyo bintu bigiye bibaho, murabizi, mwagiye mubibona, murabizi cyane. Ariko Iran yirengagije ibyo biganiro byose. Nicyo kintu Pakistan yashinjaga, gute birengagiza izo cano zose bakanyuzemo bakaza mu gihugu bakarasa tutabiganiriyeho, ngo bakarasa ahantu hari inyeshyamba zabo batarabidusabye ngo tubibange. Ndetse icyakurikiye Pakistan yahise yamagara abayobozi ba Iran bakorera muri Pakistan, bwo muri ambasade, barababwira bati ibi bintu Iran yakoze byo kwataka ubutaka bwacu bwa Pakistan mukaharasa ngo muje guhigamo ibyiyebe birwanya ubutegetsi bwanyu mutadusabye uruhushya, ibyo bintu mugomba guhura n'ingaruka zabyo, mugomba kwirengera ingaruka zabyo. Urumva ko Pakistan yari yarakaye ku itariki 16. Nanone bivuga ko ngo ibyo bisasu byarashwe bikaraswa na leta ya Iran ngo byangije umusigiti uri ahitwa Baluchistan, ni mu karere ka Banjgur, karimo ibirometero 50 uvuye muri Iran winjira muri Pakistan. Ni ibihugu byombi bihana imbibi. Nohani Iran yarashe. Nanone ngo ikindi kintu cyakomeje kubabaza Pakistan, ibi ngibi ngo bibaye nyuma yuko nanone ngo iki gitero cyabaye cya Iran cyo kurasa muri Pakistan, nyuma yuko mu minsi ishize minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Pakistan yari yahuye na caretaker PM Anwar Kakari wo muri Pakistan. Bari kumwe n'ubundi mu nama muri World Economic Forum yabereye Davos muri Switzerland. Bari bahahuriye iyo nama nyine ya World Economic Forum yabereye muri Davos na Perezida Paul Kagame ejo bundi yari ayirimo, mwarabibonye. Iyo nama sasa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran ndetse na Minister Anwar Kakari wa Pakistan bari bahahuriye, n'ubundi bari bahuriye muri iyo nama baranaganiriye. Sasa ikintu cyabaje Pakistan baravuga ati ko n'ubundi abayobozi mwari mwahuriye muri Pakistan, kuki Iran itigeze tubwira icyo kibazo cy'uko wenda ishobora kubidusaba nk'uburenganzira bwo kuza kurasa, kuba yarasa nyine aho bagizi ba nabi, wenda tuyemerere cyangwa turebe ukundi twabigenza, kuki batabitubwiye bakabigira ibanga turi kumwe. Mbega kuba uri kumwe n'umuntu ukabona byutsa kurasa, ibyo byababaje kuko baravuga ati abayobozi bacu bari kumwe muri Davos mu nama muri iriya nama ya World Economic Forum, ariko nta kintu batubwiye. Ndetse ikindi cyakomeje kubabaza Pakistan nuko muri minsi byasaga nkaho bafitanye umubano mwiza, aho abasirikare barwanira ku mazi ba Iran n'Abapakistani bari mu myitozo bari gukorera hamwe ahitwa muri Strait of Hormuz ndetse no mu bigobe bya Perisi. Bari mu myitozo bakorera hamwe ku bw'ibihugu abasirikare bari gukorera imyitozo hamwe, bakavuga bati abantu dukorera imyitozo hamwe gute baza bakarasa mu gihugu cyacu batatumenyesheje, kandi hari inzira nyinshi mbega byakanyuzemo tukabiganiraho ko nta rwango ruhari rweruye. Gusa nanone wa mutwe warasiwe muri Pakistan urwanya leta ya Iran, uwo mutwe ko kurahari bawita ngo ni byinshi.ibyizi. Uyu mutwe mushobora kuba mwari mutaragiye mwumvaho kenshi, gusa guhera uyu munsi mugiye kujya mwumva cyane kuko uyu mutwe bisa nkaho ufite gahunda. Ni umutwe w'inyeshyamba cyangwa se ni umutwe witwa ngo byinshi.ibyizi. Uwo mutwe wundi urwanya leta ya Iran. Wo watangaje uti Iran irasa muri Pakistan yarashishije drone zigera muri 6 na roketi nyinshi cyane ziraza zirimbura amazu 2 atuyemo abagore n'abana b'abarwanyi b'uyu mutwe wacu, nibo babigendeyemo. Bivuze koko ngo Iran aho yarashe ku kantu hari zanyeshyamba cyangwa se ari amazu yazanyeshyamba, kuko umutwe nawe urabyemera wa byinshi.ibyizi. Sasa uyu mutwe w'inyeshyamba wundi witwa byinshi.ibyizi warashwe na Iran cyangwa se urwanya Iran, ni mutwe nyabaki kubera iki Iran iri kuwuhiga bubi cyane. byinshi.ibyizi cyangwa se abiyita ngo ni Army of Justice ni umutwe w'abasuni, ni groupe y'abasuni. Narabwiye ngo abasuni usanga nyine Islam hari abantu bagiye bakicamo ibice, abasuni, abashihite, ndetse uyu mutwe benshi bakunze kuwita ngo ni byinshi.ibyizi.
aba bagabo bivuga ko ngo uyu mutwe w'inyeshyamba ukorera ku mpande zombi z'ibihugu. Ni umutwe w'inyeshyamba nyine ukorera ku ruhande rwa Pakistan, ariko nanone hakaba n'urundi ruhande rwabo nanone rukorera muri Iran, aho usanga ng'icyo bagamije ari ukurwanya leta ya Iran. Uyu mutwe nanone w'inyeshyamba ngo bivuga ko ngo ushaka kwigarurira agace ka Iran, akarere ka Iran kitwa Sistan ndetse n'intara ya Baluchistan, bakafata nyine bakahagira nk'igihugu cyabo. Nicyo bari kurwanira uyu mutwe w'inyeshyamba. Ukwezi gushize nanone Iran yatangaje ko cyangwa se yashinjije uyu mutwe w'inyeshyamba witwa Jaish al-Adli, bavuga ko uyu mutwe waje ukarasa ibirindiro sitasiyo ya polisi iri muri Iran mu ntara ya Sistan ndetse iyihuza na Baluchistan bifatanye, kandi ko ibyo bintu ngo byari byo. Iran yatangaje ko uyu mutwe waje ugaturitsa sitasiyo ya polisi, ndetse ngo icyo gihe hapfiriyemo abapolisi benshi cyane. Abapolisi bo muri Iran bagera kuri 11. Urumva kuko Iran ifite impamvu zo guhiga uno mutwe wa Jaish al-Adli, kuko ukwezi gushize uyu mutwe waraje wica abapolisi kuri watatse sitasiyo ya polisi muri Iran, hapfa abanye-Iran bagera muri 11 b'abapolisi b'abofisiye barapfa. Urumva Iran nyine kuko yari ifite kwihorera agomba guhiga uno mutwe ikawurasa. Icyo gihe biba mu kwezi gushize, minisitiri nanone w'umutekano Ahmed Vahidi yatangaje ko inyeshyamba ziri inyuma y'iki gitero cyabaye zatatse Iran ziturutse muri Pakistan. Urumva nyine igihugu birakibabaza kuvuga ati umuntu watwatatse twabonye yaturutse mu gihugu cy'abaturanyi, amaze kuturasa arongera asubirayo. Urumva Iran koko yari babaye ivuga ati umutwe nimba waraturasiye abapolisi bagera kuri 11 ukahita wongera muri Pakistan, nabo bawukurikiye nyine bajya kuwurasa. Ariko uburyo babikozemo nyine ntabwo bari babanje gusaba uruhushya Pakistan, kandi kuza ukarasira mu gihugu cy'abantu uko wiboneye nyine utasabye uruhushya bigaragara nk'akamenyero wabangamiye ubusugire bw'igihugu. Gusa nanone hari igihe burimo navuga ati igihugu cy'igituranyi gicumbikiye nyine izo nyeshyamba, niyo mpamvu baza bakaturasa bagasubirayo, ugasanga nawe bibaye ngombwa ko wihanira cyangwa se ufata imyanzuro. Niko Pakistan hano Iran yayigenje. Iran kandi yakomeje kugenda ishinja igice kinini cy'abanyepakistani babarizwa bitwa ngo n'abasuni. Abasuni buriya igihugu cya Pakistan abasilamu benshi n'abasuni. Sasa abo ngabo nibo Iran ikomeza gushinja ivuga ati nibo bacumbikiye ziriya nyeshyamba zuriya mutwe, ariyo mpamvu bakomeza baza bakatwataka bagasubira muri Pakistan kwisha bakabarika kubera bahuje imyemerere y'idini. Urumva Iran nyine bivuga ati Pakistan n'ubundi yo tuyisaba uruhushya ishobora kutwemerera ko turasa izo nyeshyamba, kuko n'ubundi zicumbikiwe na Pakistan kubera igice kinini cy'abanyepakistani nabo n'ubundi n'abasuni. Pakistan na Iran bisangiye umupaka usaga ibirometero 900, ndetse bari ibihugu kuko imipaka yabyo usanga ari imipaka irinzwe cyane ku mpande zombi. Ibyo rero ntibimaze kuba Iran ntiyarashe Pakistan ku itariki 16 niho tuvuye. Uyu munsi wa none Pakistan nayo yihoreye yagiye kurasa muri Iran. Pakistan nayo yavuze ati, urumva yashize iminsi 2 Iran irashe muri Pakistan. Pakistan nayo uyu munsi wa none yohereje ibisasu byinshi cyane ku gace ko muri Iran, ku butaka bwa Iran. Abenshi babyita nko kwihorera, ivuga ati barayirashe yashize iminsi 2 nayo isirasa. Pakistan nayo ikavuga ati natwe twarashe inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Pakistan zicumbitse muri Iran, niho zabaga muri Iran, hapfuye abantu bagera mu 9. Ndetse Islamabad cyangwa se mu murwa mukuru n'ubundi wa Pakistan batangaje ko iyo operasiyo yabaye ari operasiyo ngo bise ngo ni Marigibal Salimachal, cyangwa se operasiyo yo guhashya inyeshyamba zose muri rusange yo kuzicogoza. Ni inyeshyamba nyine n'ubundi kuzirwanya leta ya Pakistan ariko ziba muri Iran. Ni kwa kundi nyine uvuga ati okay, mwaje muraturasa abanya-Iran ngo hano habinyeshyamba, kandi mu gihugu cyanyu natwe abamenyeshyamba ziturwanya. Nabo bahise babataka nyuma y'amasaha 48 gusa Iran imaze kubataka. Ukuntu intambara igenda itangira n'ubwo mu rugenda rukura, umwe arakurashe nawe yisumurasa, nawe uritwaza ngo wari ugiye kurasa inyeshyamba, kandi kuko ziba ziriyo zirwanya n'ubundi Pakistan kuko ni ibihugu bibiri byegeranye. Premier Ministre wa Pakistan uruzinduko yari afite muri Davos muri Switzerland, muri iriya nama nyine yari iri kuba, yarucikirije rugeze hagati ahita agaruka bitewe n'uko Iran yari yamaze kubarasa, ahita agaruka muri Pakistan. Nanone muri Iran haba umutwe w'inyeshyamba witwa Balochi. Ni umutwe nyine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Pakistan ushaka kurasa muri Pakistan. Pakistan rero nayo yabyutse irasa muri Iran, irasa izo nyeshyamba zitwa Balochi. Gusa minisitiri ubanye n'amahanga we yatangaje ko wa Pakistan yabyutse atangaza ko ngo muri iki gitondo uyu ni umuvugizi wa minisiteri y'ubanye n'amahanga yabyutse atangaza ati muri iki gitondo Pakistan yatatse ahantu muri Iran
tuzi neza kandi dufite aderese zaho, niho twarashe mu ntara ya Sistani Baluchistan iri muri Irani, ahari hari inyeshyamba zirwanya igihugu cyacu cya Pakistan. Ve politike wakibaza teze Pakistan yibutse kurasa inyeshyamba zibarwanya ziri muri Irani, ari uko Irani nayo imaze kurasa inyeshyamba ziri muri Pakistan nibwo babyibutse. Ndetse umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Pakistan yakomeje atangaza ati muri icyo gitero twagabye ku butaka bwa Irani hapfuye ibyihebe byinshi byakoranaga n'uwo mutwe. Iyo operasiyo twakoze yitwa Marikbar Sarimachar, niyo operasiyo twakoze n'iryo zina ryayo. Gusa nanone ibingibi byabaye bikurikiye igitero cyabaye ku itariki 16 aho nanone Irani yari yatatse ku butaka bwa Pakistan bakoresheje ballistic missiles. Mu Mutazi Zahira akaba umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yakomeje avuga ati muri iki gitondo kandi ibyo byabaye ni amakuru neza ubutasi bwacu bwari bwakusanyije neza ko hari ahantu twarashe koko ari ibyihebe bihari kandi birwanya leta ya Pakistan kandi twabirashe. Ndetse ibi byose Pakistan ikaba itangaza ko yabikoze mu rwego rwo kugaragaza ko ikomeje kurinda no kurengera no gukumira icyo ari cyo cyose cyabangamira umutekano wa Pakistan. Ni muri urwo rwego twabikoze uko Pakistan yatangaje. Niyo mpamvu twarashe muri Iran, ariko nawe ukahita ubyumva ko harimo akantu k'agahimano nyine kuba barakurashe hashira iminsi nawe ukahita ubarasa ngo nawe wari ugiye mbega bimeze nka bya bindi by'abana byo kwigana, yakoze iki nanjye nkoze ikimwishyure. Ibyo bintu nyine babyita gucaga akamenyero, ariko ugasanga birakuze bivuyemo ikintu kinini cyane. Irani yamaze gutangaza ko Irani yirengagije nayo ibyo yakoze ku itariki 16 nayo yari itarabasha gusobanura neza. Irani yayisivuga yabyutse muri iki gitondo itangaza ngo dukeneye ubusobanuro bwimbitse buturutse kuri Pakistan budusobanurira impamvu bashobora kuba baza bakarasa mu gihugu cyacu. Itangazamakuru ryo muri Irani ryatangaje ko misile nyinshi cyane zaguye mu giturage cyahitwa Sistani Baluchistan province, ndetse abantu bagera mu 9 harimo abana 4 nibo bantu bapfuye aho hantu Pakistan yarashe muri Irani. Ndetse nanone ngibi byose byabaye bivuga ko Pakistan yakoresheje indege ziyambaye cyane zitwa JF-17 Sanda, ndetse bagakoresha n'iyitwa J-10C Vigorous Dragon, indege zakozwe na leta y'Ubushinwa, indege z'intambara ziyambaye cyane. Izo ndege Pakistan yakoresheje muri ibi bisasu byarashwe bikaraswa ku butaka bwa Iran, indege zikomeye cyane. Nkwibutsa Pakistan ifite igisirikare gikomeye cyane, intwaro ziyambaye cyane, harimo n'intwaro za kirimbuzi. Birazwi n'isi yose ko Pakistan ifite intwaro za kirimbuzi kandi ziyambaye, ndetse ifite igisirikare gikomeye cyane. Ifite igisirikare uyu munsi wa none muri 2024 igisirikare cya Pakistan kiri ku mwanya wa 9 mu bisirikare bikomeye ku isi. Ubwo nimushaka kumenya ibiyibanziriza ibisirikare bikomeye ku isi, ejo nzabaha liste yabyo n'intwaro bagiye bafite byose. Amakuru nanone atangaza ko ngo iyo ndege yitwa JF-17 Thunder Fighter Jets yahagurutse saa 12 z'igitondo ku isaha nyine yo muri Pakistan, ihaguruka ku birindiro nyine bya gisirikare. Babasirikare nyine barwanira mu kirere agace mu karere bita Karachi, niho bahagurutse berekeza kujya kurasa muri Iran. Dore indege ngizo urazibona mu kirere JF-17, iyi ndege bari mbi cyane ica ishwanya gusa. Ndetse Pakistan yatangaje ko ahantu yarashe muri Irani ari ahantu bari bafitiye amakuru bahawe n'abamaneko babo agaragaza ko ibyihebe bikomeye mu byarwanyaga Pakistan byari byishe muri Irani ariho byari bicumbitse, ariyo mpamvu babarashe. Bivuze ngo rwakuduma muryamanya amakuru mwarubashye mwaranze kujya kurasa mu gihugu cy'abandi, mwabona icyo gihugu kibarashe mukavuga atari ko natwe bihugiye ko mu gihugu cyabo bamenye ishyamba zacu natwe reka tujyeyo. Mbega niko byagenze, nibyo byabaye hagati ya Iran na Pakistan. Gusa Iran yarakaye cyane, iri kuvuga ati mugomba kuduha ubusobanuro bwimbitse bwatumye muza kurasina. Nanone Premier Minister wa Pakistan Anwar ul-Kakali mu rugendo yarafite isarukatamo igice, aravuga ati reka nkate ngende inama itarangiye asubire mu gihugu cye gikureba ibyo ari byo kuko byakomeye hagati yabo. Ko yarari mu nama ya 54 ya World Economic Forum muri Davos yahise ataha bajye kureba ibibazo byakomeye. Nanone Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Irani Jalil Abbas Jilani yarari muri Uganda agomba kumara iminsi hano hirya, yaraje kuhasura, ariko nawe urugendo yisaruhagarika itasubira muri Irani vuba kugira ngo barebe kino kibazo kiri hagati y'ibihugu ko ari bibiri, kugira ngo barebe ukuntu bino bibazo babikemura bitakomeza kuzamuka.
ko byaba ari ibintu biteye ubwoba cyane. None igihugu cya Iran nyuma y'ibibazo biri kubera muri kara karere, Iran yisi ifatanamo na Pakistan, ni ibihugu byombi bifite ibisirikare bikomeye ku buryo baramutse bafatanyemo byaba bigiye kongera guteza izindi ntambara nyinshi. Nabwo ngo muri iyi minsi usigaye ufungura ahantu hose ukumva ni intambara gusa, aho ugeze ni intambara bari kuvuga gusa, ku buryo bikwereka ko dushobora kuba turi muri ya minsi yanyu ishyanga rizaba riri gutera irindi intambara hirya no hino. Niko bimeze. Igihugu cy'Ubushinwa gisanzwe gihahirana cyangwa se kinabanye neza bya hafi n'ibi bihugu byombi. Igihugu cy'Ubushinwa gikorana bya hafi na Iran mu rwego rw'ubuhahirane by'umubano mwiza. Igihugu cy'Ubushinwa kikabana na Pakistan neza ndetse n'abakiriya bacyo beza cyane. Igihugu cy'Ubushinwa cyamaze gutangaza ko cyiteguye kuba cyaba umwunzi kugira ngo bino bibazo bihagarare, ino ntambara ntibibashe kuba byakomeza ngo wenda Iran nayo itirakara yatake Pakistan cyangwa se Pakistan ikomeze kurasa muri Iran. Ubushinwa bwavuze ati twiteguye gukora icyo aricyo cyose tukabamo umuhuza kugira ngo ibi bintu mubihoshe ibikomeze kuzamuka, musubire mu mubano mwiza mwari mufitanye, ubuzima bukomeze, cyane ko Ubushinwa bubanye neza n'ibi bihugu byombi. Kugira ngo urabibona Ubushinwa ubusanga bubanye neza na Pakistan ndetse na Iran. Ndetse Pakistan ubu tuvugana yamaze no kubwira ambasaderi wa Iran wari uri muri Tehran, ubwo n'ubundi yari yasubiye muri Iran kureba ibyo ari byo. Pakistan yisibwira ambasaderi wa Iran ngo ntuzirirwe ugaruka muri Pakistan, muri ambasade yanyiri hano, wigumire n'ubundi muri Tehran, ntugaruke mu gihugu cyacu. Urumva ko ibintu bisa nk'ibyatangiye gufata indi shusho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran ariko agakomeza avuga ati nubwo ari twebwe twari twabanje kwataka Iran imbere, nako mu mbabare Pakistan atari ko muri Pakistan tuwataka nta muturage n'umwe wa Pakistan twigeze dukoraho. Twarashinye ishyamba zacu gusa kandi zidafite ubwene gihugu bwa Pakistan. Twarashe n'ubundi abo twita abagizi ba nabi babangamiye umutekano wacu. Bari baranatwatatse bakarasa kuri sitasiyo ya polisi yacu hagapfiramo abapolisi 11. Gusa nanone ababirebera hafi bakabona ko bishobora bino bintu kuza kuba binini. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko Iran ni igihugu bundi gisanzwe cyangana na Israel byeruye cyane ko muzi ko Iran ni itera inkunga za Hamas n'iriya mitwe yose ya za Hezbollah, za Houthis, imitwe myinshi ni Iran ibatera inkunga kuko Iran ni igihugu gikomeye cyane. Ariko nanone Israel nubwo ibizi ko Iran ari itera inkunga ibyo bihugu, Israel yubaha Iran ku buryo yatinye kwataka Iran. Si ibyo gusa, Amerika imaze imyaka myinshi cyane ihanganye na Iran ndetse bipingana, ariko Amerika ntirinjira ku butaka bwa Iran ngiharasa. Israel ni igihugu gikomeye na Amerika bifatanije n'abanzi ba mbere bakomeye ba Iran, ntabwo bigeze binjira muri Iran ngo baharasa kubera kuhubaha n'uburyo banyine basa nk'abahatinya mu nyine cyangwa se kwa kubahana. Ariko Iran kabiri kubona none ababirebera hafi bakavuga bati Iran ishobora kuza kubona ko kuba ibihugu by'ibihangange nka biriya byaratinye kubataka, babatinya cyangwa se babubaha. Pakistan ikaba yabatatse, Iran iri kuvuga ati birebera hafi baravuga bati Iran ishobora kuhita yataka Pakistan ikayikubita cyangwa se bagaserera kugira ngo nyine bitaza gutuma abanzi bayo nka Amerika cyangwa Israel babaca amazi bakavuga ati nimba Pakistan yabatatse ariko ubundi twe twabatatse tugakubitira hamwe. Niko abarebera hafi bivuga. Gusa tugize amahirwe bino bintu byahagarara, cyane ko Uburusiya nabwo Vladimir Putin yamaze gutangaza ko we ntabyo kuba umuhuza muri ibi bikorwa byo guhuza Pakistan ndetse na Iran, cyane ko byumba ari ibihugu babanye neza. Vladimir Putin cyangwa se Uburusiya bwamaze gutangaza ko bushaka ko bino bintu bihagarara burundu, bihagarare, ntabyo kongera, ntabyo kuvuga ngo bamwe bongeye kurasa abandi barasanye. Izo mvururu ni uko kurasana bihagarare, nicyo kintu yasabye ndetse ni narwo ruhande aherereyeho. Reka turebe iraza guherera hehe, cyane ko Iran ikomeje gusaba ubusobanuro buhanitse isaba Pakistan nayo ikavuga ati ubusobanuro burenze turi buze kubaha. Reka wenda dukompare igisirikare cya Iran n'igisirikare cya Pakistan urebe baramutse barwanya ukuntu byagenda, ukuntu hano hantu hashya. Ubundi bivuga ko Pakistan ifite abasirikare bagera ku 654. Abo ni abasirikare ba Pakistan. Iran ikagira abasirikare bangana n'610. Urumva ntabwo birutanwa cyane ku basirikare nyine. Ntabwo abasirikare Pakistan isa nk'irusha Iran abasirikare benshi ariko batari benshi cyane. Amafaranga nanone akoreshwa nka bije y'igisirikare nyine y'amafaranga igisirikare gikoresha ku mwaka. Iran ikoresha miliyari zigera mu 10 z'amadolari ku mwaka y'amafaranga ajya mu gisirikare gusa, mu gihe Pakistan ku mwaka ikoresha miliyoni zigera muri 6,300 ku mwaka bije y'igisirikare gusa. Urumva Iran kuri bije nanone nayo iri hejuru y'amafaranga ishora mu gisirikare cyayo. Indege nanone zirwanira mu kirere, za ndege nyine zirasa ziza zitwika zishwanya gusa. Iran ikubye hafi gatatu
ikubye hafi gatatu mumbabarire Pakistan ikubye hafi gatatu indege Iran ifite, kuko Pakistan ifite indege zirwanira mu kirere z'intambara zirenze zigera ku 1434 mu gihe Iran ifite indege z'intambara zigera muri 551. urumva Pakistan iracyari hejuru. Pakistan nakubwiye ngo ni igisirikare gikomeye cyane. Nanone ziriya fighter jets twa tudege tunyaruka gaturiya wabonye nyine twagiye kurasa, ifite turiya tudege tugera kuri 347, Iran ikagira 186. Pakistan iracyari hejuru, uri kubyumva nyine barwanya. Nanone Pakistan ifite bino bya burende, bino bitanks bigera ku 3742 mu gihe Iran ifite 1996 gusa. Urumva ko Pakistan ikiri hejuru baramutse bafatanyemo. Naho y'amato y'intambara yo mu mazi Iran ifite 148, mumbabarire Iran ifite 101, Pakistan ikagira 144. N'ubundi Pakistan iracyasa nk'iri hejuru. Ejo nzababwira ibisirikare bikomeye ku isi 10 bya mbere ku isi n'ibyo bagenderaho bavuga ko ari byo birenze. Dukomezanye. Gusa nanone ikirenzeho kuri ibi byose, Pakistan ni igihugu gitunze ibitwaro bya kirimbuzi kandi bizwi, bya bitwaro birenze bihambaye. Kubera Pakistan ni igihugu kirimo abanyabwenge benshi cyane, gitunze ibitwaro bya kirimbuzi birenze kandi birazwi cyane, biri ku mugaragaro. Nanone na Iran bivuga ko ngo ishobora kuba bitunze ariko ngo mwibanga rikomeye cyane, ariko bitaba bingana n'ibya Pakistan. Pakistan irahambaye cyane. Reka turebe uko biri buze kugenda, nimba koko Ubushinwa buri buze kunga bino bihugu. Ku munsi w'ejo tuzakomereza kuri no. Niyo mpamvu bababwira ngo ujye wibuka gukora subscribe kuri YouTube channel ya Rock Entertainment. Ikindi kintu ugomba kujya wibuka, ujye ureba comment ya mbere ibipininze ni njyewe yandika, iriho link yanditseho agasobanuye films.com, aho usanga filime za Rock Kimono zisobanuye zabasavimbi, filime z'ubwenge. Mbega iyo website nyicururizaho ibyishimo. Hariho na nimero watwandikira kuri WhatsApp gusa. Iyo link uyikanze ukayinjiraho ubona uburyo wakwishyura amafaranga 7,000 by'amanyarwanda. Muri iyi mibereho yacu igezweho, umuntu wakoze isabuni yahaye ikiremwa muntu umusanzu ukomeye cyane. Nk'isabuni yoza amasahani ikozwe mu binyabutabire bicagagura ibiryo ikabikura ku isahani, igacagagura amavuta ari mu biryo akareka gukomeza gufata ku isahani. Iyi sabuni yakozwe gutyo kubera ko isahani bikozwe mu kirahuri, muri plastike cyangwa se mu cyuma. None si yo sabuni kubera iki yogesha imodoka yawe? Rekeraho gukomeza kwibaza impamvu irangi ry'imodoka yawe ryangirika kandi uyoza buri munsi. Rokora irangi ry'imodoka yawe ndetse n'amafaranga yawe, ugura isabuni nziza yo koza imodoka nka Pure Gold Car Shampoo na Titan Wash and Wax. Isabuni zizanwa mu Rwanda na Tire Zone. Dukorera Remera mu Giporoso iruhande rwa station SP muri etage yahoze ikoreramo Bank Populaire. Niba ushaka kugura cyangwa kuranguriza isabuni zoza imodoka ikarabagirana, duhamagare cyangwa utwandikire kuri 07 88 90 60 cyangwa 07 88 32 83 Niba utisiga amavuta yo gutekesha, kubera iki wogesha imodoka yawe isabuni yo koza amasahani?